Isunong kasabon kumandatid insanan, kanaw misi sa takapod isuang sambayang. Kinarahingan asundo isuang kerajaan sorga, kung sikaw dot kasabon iti, katilambus kagoy haid isuang dot kasisan sambayang. Ang paingkan nagi mantad dot kampayan dahay, santob di aylayan dahay nga manahakot tutudok, ang pangunsuban kumadahay, dapat tilambus at ogirot kumadya. Ang insanan iti pasaranda isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Tudi asana nga piramutan iti danda tu kapay kukuro. Ikalan sananda tumunda idalat YouTube bilang nga iya di haro nakapailan da tidit mamatut kapi kaman magisusuway gya kayo na nitiham ilo nakantahat kampuang ilawakon. Paingkurang pianga may ito kapatilang buso gisam na padit orikot-rikot. Kaswabon na pa bay na hom, tulo na pa panambarasan dati nga bilin pangunsuban. Kamayan dat ila na pakagyan nasihat kala nga bilin kabo nga aratian no bolak bilin. Ayat no padnuman anwo nga isuanggot 1 Tesalonika buko ayat ko pada miso nga moy dat aratian toko kamoyan nila man toko oy o il gisombot mantada ayat ko iso gisom do ko podom duo. Iti na pa nga nawayaan nam karait di pelayanan di Paulus antakan dahilod Tesalonika. 1 Tesalonika buka 2 ayat kaiso gisom podom duo. Iya kau sendiri nga ay lando kayo tampine-tampinay ngai dot karikatan no podahad ipagilitan do kayo nga amu da arubat. Nga hali piad ay inapahit amu po miagali na ilaan do kayo iyahay no po nga ninggorit umang-umangan dahil Pilipi nga miyampay panguhupan da kinarahingan iyahay no pa nga nakanud nakatama di dat papalambus at boras sa kinarahimad do kayo miyampay dat pagindalanon di agat. Ayat katalo. Tu bilin na padahay nga amu kaintalang mantado ka polidon tay ko tamodon dit apoy tapot it okon nagi ko tinamangan dat okon nagi ko miyampay dat pangungudut suway ko mantado kinarahingan hingga dat pinapatumboyo dahay da mangigit iti katapatan. Mantadidi ihay na padi nga moros-boros ihay okon ko poposonong ga tulun nga poposonong ga kinarahingan dit mangilo da ginawa dahay. Ayat 5. Iyahay na pohom ako balot mangudut. Tu ay laan dahay dat itinapom ako balot paparikot tamodon di pailisok tu kinarahingan ni saksi dahay. Anagahay kombalot magihumbararayo mantad tulun mantad kayo tay ko tulun da suway. Hali piad iyahay na po popowon sa miagalidi miyampay di rasul-rasul dat kinarahingan. Nga asuwihay ipagilitan na kayo miagala sa na tina dit mamagampi da tanak daw. Paingka nagihay isuanggalisi di tagayo kumado kayo okon na ko opuhang go popoboros sa boros kinarahingan nga masih nagyahay sendiri ipagilitan do kayo tu iyo kayo na kalisihan dahay. Ayat ko siyam. Tu asaro pa do kayo tampinay-tampinay dat inapay tamodon tu dipon dahay dadamot dahay ipagilitan do kayo papaburu dat ay idang daw tay kay dong atuong moit iyo kaw na padanga okon ko asilid kagaton monto ko isay na po iyahay na po nga popolombo sa boros kinarahingan kumada kayo
Iyo kayo na paingintong dahay, paingka nagikinarahingan, paingka hot kapulang, adil, ayso na day bohiton, dahay dat ipagilitan da kayo dit tulon-tulon di atumbayaan. Ay landa kayo dat ay sangkuro nangku iyahay, miagal no ditapa kumatanak-tanak daw, dit mamilin kumada kayo, papagirat da kayo, dat sangulon, tikid-tikid da kayo. Miampay da makiano, tamo dihay, mo'y iyakaw na pa nga paimpasi da, mientok da karahian da kinarahingan, iminamalahaw da kaw iswanggat karajaan, kabantugan da kinarahingan. Ilo na hot kinaindalanon, pinalambos di Rasul Paulus, montok dat pelayanan da hilad Tesalonika. Sira na pod ay bulayan dati lot no kalambos di siya. Nga hinggoh dat pinapaintalang paingkuro ng kuot kainggoritan, paingkurohot ay kakitanan da harakon tobon, kagaton, nagi kataadanam kaganon dit pelayanan diolo. Naritan di siya hila na papilipihom, nailana da kod ninggorit dihay ka. Mano pa dati painsamo ko ilad montakot pelayanan da iswanggat gereja da timpubay no. Ina pahit naritan da hiti nga manasihati, manahak da bilin, nagi pangunsuban. Oritan pa dati ti kamayandat manasihati. Kadi mangimbulay. Isay no da ko orahiandat manasihatay tulun. Ginawa ko na pumatihatim nasihatan. Tumbayan ako, iya kayo nga, ay orahiandat nasihatan. Kada borosad itamodon ka pa yung manasihat. O inting-intingan, to kono po, o sindir-sindiran, to kayo orahan. Dawlo nagindad. Ay tamodon ko pa dat lahawon ko, man ko nasihatay. Taguron ko. Tok, ay mati aramay ka purimanan dat yun, digi. Tumbayan ako dat, right na po ko nasihatan to ko ti, taguron to ko. Oyo, to ko na po, to kayo orahian. It atapot ka piyo. Tu, oyo no nong kalataw bo. Oyo no nakalohing. Oyo, to ko no nong sukod. Nga panda intangad mantad ko katuohon patut na po ihati na yung manahakot nasihat. Manahak ko susunod. Nga haro tipod-tipod. O nasihatahan to kay onwan to kay bilin. O suhu to kay onwan to kay taguran. Numati aramay ki. Tapot ko piyo. Jadi iswanggot ay kaindalanan da gereja dati. Iti na po kamondot sihat nga ay tu hali pi ay komondot na sukod to katinga akon ko magyagal ko yung kokoton dati. Akon ko magyagal ko boboyuhon, kung balon-balon, ko ginawaan, kapurimanan ay magyagal. Hari timpud, konto, kid idati da pangintangan nga, idambokon na po, ay kontok. Miyagal po ko, papaharto ko mo suwarat, meeting, bobos sa danday, dati pandapat to soro, dati nga, haro, po idambokon dat, ay, pansusuay ka daw. Jadi irino kakuaan dat, iswang isa kay sisaan datid igereja, haray timpud ihati na po nga onwani nasihat it polopokon tay ka amo.
Iri nendo ngai kakuaan det harang koin bulai nendo ngai ti kamondet disiplin gereja. Kombal tokono pod ontok ka disiplin gereja kukuro ginawa no, o tingayaman no, kumaus no, iri namangkun no kaimpunon det nendo may sambayang ti. Ngaino padandai tomodon dit disiplin gereja di nga kon ikaw papatingayam dati kapaing kuro. Nga papakito dat inapadahit boboyuhon pinindalan itindakan dati nga apay ngontok. Iri kakuaan dat haraday disiplin. Nga sayra na po dit ontok kam hiri na gidi dat mumbal na gidi atingayaman to ko. Atingayaman bagyabo. Na pain sala nagyadi. Nontok bagi disiplin nga pain sala. Ino pa pain sala di nga ikaw boboyohon nun nakasala. Okon ko insanan ko. Jadi sayra na po dit oray tano di lo kamondat disip gereja. Miampay dat ay pagangatanom kada to kanadadi mamusorod. Aylo orohyando ho. Patingayamon ako diolo kapaing kuro. Tu oratian to kano tamodon na pwede nga ay nakasala no giya. Tidi. Kada na kumaus. Tu kumaus na po ay okon nagid popoin sadu man dati mantadet. Kinorohingan mantado koy sisan dat gereja dati. Sekira na pod ontok to kod tindakan disiplin ino pa'y panumbayaan dati nga ino pa'y gereja di kani ka sambarang minaganod tindakan. Aylan dati ino pa'y proses nga sayrad haro masalah bincang isuanggat lembaga gereja. Sayrad bincang isuang lembaga gereja rekomenan dia menghadiri sidang. Sayra da komum hiri sidang onwo na persetujuan kaisisan dat pendalanan kamu pendalanan kana pondom hara talutulan pentulan hara santaun ay iri kaguli nakagum ya gali kaubasan kumanani di nakombal nga iri nagi dat ontok na tokano pati di kada tokod minsadu kada tokok kumaus tu papakito dat haro bagya kapusahan di gereja ikumadati mia gala dati letanganak sekira ngono padi potopik letanganak no kuroh tu manganu ko tindakan disiplin kumadi tanak no kuaan na po nga akon ko arahatan to kosyo opus to kosyo iri no kakuaan dat ontok tindakan disiplin kumbalo mangkun no saputan ngay dati tu ay mada tokod kotilambus ay kaboboyhon di siyab miya galidi. Jadi isuang ke gereja tindakan disiplin nga iya dinagi wakadaw bo. Iso dahit kapailan, gangan, pangunsuban, popoy lodat inapoy tindakan dati nga kontok. Sayra na pondod ontok tokot tindakan nga ikalansanan dat kapurimanam kaguli tokoda kago. Toko atagak. Nga tokoy olimon dat agumo gimoti it anggota gereja dati kontok ko disip hirin na kinompokan dat di mini sambayang kalau dan korongo wilo kaswabon na ba nga tanda kago ginawod iati nga lang ni kagulian kago diolo haro nagi ontok ko tindakan disiplin okon nagid kita nusumap popokito nagididet haris bat nga maganwano pengkura gadirit tiyo digi
Sekiranya pemiagal ile tanak dati, manu barasai, manu nasihatai, bilinano, sumimbar, kukura ko, kon gid iya nga lumasu o ginawa gi. Susuai begati manhak nasihat mo sekir pod nasihatan nu sumimbar dia tok nada apu susolongon domumang korohian to kanu po nga sira no pod man to ko sunuday latanak pakada da isyo memang makinongaw iya dadi korohian dati nga ino po itanak kumanu nagi nasihatan mimbar simbar simbar tok no rikot to kapihot kotitili tanti digi yo nga apanganakan kuno ditidi bo it manu nagi nasihatay gi mimbar simbar nagi dia sumap irine komondet nu gadir malayo it lebih po lebih pokok anak kalir osong kiwal jadi iati kadaud sebagai jemaat nga sorohon to kono pay tanak dati bo sairat manhak kod nasihat disiplin okon no gi sumap dia nga irine komondet osong kiwale tanak iati nga atagakan no pemusarahan na nunu pohod ay tindakan di onuan no dot moed isyen po nga makinongaw. To kayo po yung sa duon, iati itinongok lohing serad onuan da tindakan disiplin gereja. Ino po korohian to ko nga rimon dadatid kosimbanan. Okay. Serad onuan to ko tindakan disiplin katakan do iho o disiplin ako iswangget nakura tu hara tempo haro 3 tulan haro 6 tulan haro 1 taon tu ino pa'y timpu da tinahakid di nga moedad okito da haro kasimbanon dati haro kasimbanon no dohire kay tumingkod ni sambayang pati lambut ya kay may sambayang kumano po nga okit dahirid haro kasimbanon haro pakinangahan pono monorimo kodit ay taguran dahiri. Komun itanak dati nga sayra barasan dati nga pakada da isyo sumimban isyo iri no dagay korohian dati nga sakira no podid mayno nagi barasay isyo nga mimbar simbar mogod logo boros no nga isyo nga mogod logo do boros suwab okon nagid papakita ko nagid dia papanganak dia kukurta purimanan nagi. Jadi iati sebagai anggota jemaat saya kawaya ada disiplin gereja kada no dot disiplin ko ngay nagidi mo sambayang hari sabat po ngalajakon papakita nagidit mositar iko ketua gereja ay memerontak beritid di bagi papakita nagid hari sabat nga kon nagidi maganuanu miagalo di tanakot ay borukon mo di bo. Jadi okonida ko iri korohian dati sebagai dot ay isi sok tokod suang da jemaat. Miagala dati isuang got tumuguang letanganak sayrad harohot tindakan disiplin dati kumadiolo nga okonda ko pasasabi letanganak korohian dati. Nga iko hinomodon di monorimo idit sontabit bilin dati. Isuang gereja nga iyo din na dagyahit ginoon dati. Ontok ko tindakan disiplin nga okito dagyahdet harohot kasimbanon di kaboboyuhon dati. Nakawasam mo diti digi it ari mo miagalot isikulan montok ito nga sigu-sigu
timpu nu pupno, montok kadoha kapurimanan lah, aku mo borasa asiri ba ginawa tid. Oh iya tekan upatid akaw asa ginawa bo. Doho na po kapurimanan sakirah na po dat ay manda sigu nasihatay te kahukuman ni tanak ko nga, orohyan ako nagi tu auhupan. Auhan to ko. Nga sakira na pod, mandi to nga sigu nuay nasihat ko, tindakan ko, danda kahukuman ni tanak ko, obian nu, akawas mo ti ginaw nu ditiyadi. Pay kaantakan diri nga, kapurimani mo lahinggot, oh hibat yaw ko isigu. Yo diri mo. Saira no pa kapuriman kod it pay maha-maha ko isigu irindod kotori mo ditindakan diulo. Nam otopo tigyandod itinupot mo lahing nga gisusuai gyud kokton gi mungkin da apangkat kaya kay itong sigu tong mangingya ngai nga hirih nagimad o kitod sangkuro na kabawan na ginawa no. Saira dat haro ko kokoton no kano kay minsirba ginawa. Borosan na pod iya na po nga ketua jabatan. Dan dawo na di tanak no. Teko onwe disigun nasihat. Polo puro di tanak no kumadia. Nunu tindakan no. Ade kahi. Itu di tercabar ko batu akawaso pangkat no. Ko isigu iya didit ako ko ilum momisunu di tanak no ko kikiro. Hiri nunod haro ko rekot tendo ngay lapura polis na sumuano. Popo kita kawas seperti ginawa dati di kagumuan no podit supi tindakan dasiku nga mimangat ajarang nati tulun na kampung haro hibo nga alambat no mah kagumuan no nga haro no kapikay kokoton haro kadudukan popo kita na kakawasan na ginawa. Jadi iya ti tongumulohing paing takadi dat miloh dot onwan da susunod bilin isuang da gereja saya paing kurah ta mo misunod di letang anak sekira iati sendiri nga ay milad sunudan paing kurah nga hakil letang anak dati sayra na pod iati kadaw nga ay kotori mo dot pangahakan mantad dot ay tinimungan di jemaat tay ko gereja. Iya dini hila sikulit di bagi. Top tim ti ka peri mantad da kakawasan dagiti molahing irina na mongobi di tanganak. Iri no kakuaan da tanganak to kono po nga raman dati barasay iyalo nga muol mimbar simbar. Tu iati nga iyo di kadaw sebagai molahing. Jadi neretan di Rasul Paulus sahiti dat ay inapadahit boboyuhon dati sebagai anggota jemaat nu kasih di mokianu hokuda da kod miampai ayai moid iyo kau nu pangapasi miagali koran rahingan i minemolohaw dayu isuanggat kerajaan kabantugan da kinarahingan. Kakawasan ginawa okon ko iso mantet korohian da kin kada to kono paimpasi miampai det kakawasan do ginawa. Tu oilan na dati det ay iso na pamantadidit kinoron nga iti kakawa ginawa. Hali pia det aroy kapurimanan dati dumiagali di sumonu nga sebagai pananu da kinarahingan it oilaan dati dot pangunsuban na pakinarahingan iso naman tadidi nga iti kasiribawan do ginawa umbalan to kono nakasari. Niko ato ka timilo minsiriba bo.
aman tadi itit kokodohon da ginau dati, itit kotitil dati. Iti kosmon, ino pwede tadaw di kanihab, isuang tindalanon, mina kinangawakud isa o khotbah. Wakan na pamantad di noray tanda hiri khotbah nga iti na kawasan da ginawa, iti kasumbungan dati. Sira na pad akawasa ginawa hara kasumbungan dati nga irin ato kotori mo datindan, ato kori mo susun nasihat, it man polambuso kumadati. Nakurat tu hara kakawasan ginawa. Isain lod mantadot koing kokoton dati, kedudukan, karajaan apangkat, kahaharanu ogumu, walainu agayo. Kareta okon ko umu nga agayo. Tanganak ki karaja ngai, pikikiro. Kahaharan hai. Boleh jadi det irine momsed harodi kakawasan da ginawa dati. Nga sorohon no dati ay mo ti agayo kopiohot pamagayat to kinorhingan itit koing kokoton dati. Ngon to kano po poili had iso no po sakit. Iso no po panasakit. Ay iso no ko ngayon to ko. Hinggo pod gumu otusin no. Agayo ho koing kokoton no. Tako nga ay komoy hundok to kano dhiri. Iti panasakit dati iharod idati dundo. Dugalon ko no po. Dugalon ko no po pangkura ko pod. Popolambu sa karaja. Ontok ko no pod. Kancing manis. Takano nga ingkurian. Bahkan mungkin ambil mangakan. Ayah no po takanon o gumu madari itusin. Iso no po sakit. Iso no po sakit nga sentob no paharan dati tok aiso no kopurima aiso no komuyon. Kiharo kaya kopya aiso no komuyon. Jadi kada to kono dadat mingkawas sa ginawo gisambot harangay kambungon. Ano po hit koing kokoton kaharaan dati nga dadamot no katibo. Ako ni kapati lambos ki. Okay. Jadi ino po hit ay kosondoton itit pelajaran dabon bay no nga kara ititit bilin nasihat nagi pangunsuban. Noray tanda hitidet pempasih to kanada kopion tokot korohian da kinorohingan da itangan da kinorohingan. Ilo na day pangunsuban kumadati pengkotokon no po hadat mangunsub tanganak di day kapurimanan dati dat unsubon tokod isuangget ketumbayaan hingga po tay isuang da gereja tay ko imositar rumikot kumadia manhak dat ino pa isumo nud aaramay di nga irni komon kun onsanan tokot tinga orohyan man onwen man nasihatay bo topot kopyo rumiko tendet samasa woboy dati nga topot na pohom maginuho matiit anggota gerejad may pamisunod dati sekira miagal ko iyoho harodihit kasala apay ngontok nahit mungkin da ikling tay kalambaja iyolo nga inggori timtid isay di may pamisunod ka o imositar nga ay
akan toko Tionghoa ka. Oh, ilo ketua gereja amoy pamunud. Ay, ieu nage adi aduyan iyoho kadik ketua gereja. Oh, om suhun takon niki katuhi Christina Saidi tu isya tu bandau ka. Ipiay suhuan te kolontikon panasihat nga paginuhuan ni mo ti gi. Tu itigya mo na nga agati ka daw. Sayra na pod iya amoy panasihat nga hilod. Kadang-kadang mo titok ay akan datasu hasimbara orang ngono. Iya nagi mangku ogulian da sumono. Iya ti hok ti nga akamot pakiakan da wokon kan mo okukuro kono ki. Ompeng ka dadi ti kampeng ka kan nagid manha ka nasihat tok. Iya ti hok piamiti nga oko ni kamoy aku pakisauk dia aku kukuro kono. Jadi iti kondet i ay kamon nasihat nga agati ka daw. Ompeng ka nagilatang masitar dati. Iyolo nga sayrad may rikot kumadati manglang muli guli lumang na nga gumuli ginawo lumang gumuli moy ka amo ka tu are kagaton do hiri mo man tadi di hari kagaton do hiri komon na po nga man takon na da tarimo ilot pangunsuban ni Rasul Paulus mo kiano hok kopyo kumadayo moy dat iyo kayo po nga paimpasi miampaid kopyontok itaguangan na kinorohingan. Oyo tinok kolotau ang nokupang komun po dahom koilo toko nadhinggo hipaingon toko itaguangan na kinorengan ana da tagalot ngun no si hatay bo. Yo nga yo din na da ginawa ko. Ini di karuhang pumuli-muli di gulud di songkonihab ni pumulita kanon. Pakihed diri kareta harodihot songkorita dahirid gulu dahay. Iyo lo nga makani ka daw. To kom munong pipitangan anak wagu. Mogilang di lumakan nga royo honto di dahay to koy. O lumis no lo koy sisan di lo ka. Haro di ta aramay. Sigog ka no pong patam no sampahit iso. Nga hiri no dat. Ginawa ko no pong haro na pakuwas ko ngayon kung nadalo rikoto kaginawa ko. Tu aalumis ka kitanan mo. Intano na po sampipi no kolotaw ng kagayo. Iyati sa bagid anggota jamaat nga iya di na dari bagid tapot kapiyo. Nagalaman na si hatay tu koilo takonod hingga day apatut ito guangan da kinarahingan. Nga mantad ko iti kokodohon da ginawa dati maharoy kasari. Sayrad harohit o suhu alantik kamoy pamisunod dati may takonelo gatangon takonohit ay kasudian diyo dat may panahak kasudati. O sanong natuharo po may pamisunod. May tangon to ko na pamisunudan dilo. Mo boros pagi te kahara mo misunod dati di nga opusaw nilo kumadati. Jadi isimbar dati kumadilo nga kada na di isinwali kadaw nung tarimon to ko na hit pangunsuban dilo kadaw. Bah, gali pahitian to kana ti panambarasan ak sabo na bay no. Musa pumaladman kapiyagi nga madas ya kundad orwala ginawa dati. Ko basani matirid iya digi. Ontok nando nga haro nando hit nando mo kinangaw. Tu kapurimando ontok ko hiri. Nga irih nagi madahit paingam kapiyo hingga ina pahit pamisunudan ni nga paingontok paintapot
iti giat komanda bilin iti nga kon ko insanan po nga iko mo yung tokod iso kataadan haro timpo-timpo katingayaman nga awayaan to koy kasindualan na ginawo god na ginawo dati apanganakan nga irini ko man kud manahak pagid susunod iti tambalot nga iti gereja dati papakitad isoot kasiyanan am kapusahan kuma dati tarimon ta kami ang payad ginawa ngukab miya galad dit manahak ta kapanudukan panantudukan kumatanganak dati. Kano misisa takad iswang samayang kinarhingan isong kerajaan sorga kung sikaw na kasawaban diti insan pakagud numano ahako iswang kapagyampayan iti labi pa di daman tada pabarasan dat kasawaban na bayno nga magangat dahay dat ongo umboyo ongo hinomod iswang gatagwangan no labi pandod mantada ta insana ni susunod no pawayaan kumad ongo masitar pamimpin gereja ahli keluarga teko tambalot sa pitambalot anuay ne hay dat pangunsuban maya da kasirbaw na ginawo gisambot sayrad harhot kasansalad kaboboyohon dahay hara tambalot to manahak kasusunod nga otarimo dahay sumimba ni had may da kapiantak di karahyan sa kirad ihay iwoyoon pamimpin iswang gereja labi pa naman to ko ang pasar dahay nga anuan kasari no dat ay kabijaksanaan da tumagwang santob na pod kaboling kahangan da is gereja may dahara kasari ikay sisan labi pa dandad kasiriban da ginawad ipagilitan dahay kung sikaw Tuhan mantadat tinsasamad no montakit anggota jamaat tinumomod da mininsado nakatangkiyan ang tada tumbayaan gisam bahara danda kagwi ginaw delo da gumuli to insanan ni nga langadon da kagulian delo tarimon da hayelo ang paginaw pangukab misisa kagod iswangat isa katumbayaan kung sigaw Tuhan mantada panghakan no sa ninaro tadaw da bayno gisam makapiruba kagwi da haydet kaswaban na swab tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati kalansanan dot alumisida pirmutan dati tihom piruba kagudot suwaban da suwab hinakaw po lologatan dot maganwano intatan dot magindalan moy dot ay osano nga tindalanon tatando ko tong kihal ki ba hinakaw po kapiruba takod kaswaban da suwab. Lihat anugerah dan kasih-Mu